Project egi yaba Nile Breweries Limited nkakasima kubahire munywani wabo Dickson Kateshumbwa kandi amiza ganugija kubagariya gabusha mpaka rasti. Project ya mizi nerenze miliyoni 10. So tuzakora mizago tukataha abantu batahe bidomora twareba edakika zikutwara kidomora kukiza twashanga ngo mwizoba rumwe amize ngakubagara mingi kugira ngo kubaraga kore bakataona pump neza kuba nekora on the time. Resha Breweries supportingire kujya bizaga aganjeze ukura ngo abantu bicyo batunga amizi marungi yabo kunywa abo kuba umuntu yabaye n'amizi marungi n'indwara nzicendera. Amizaga nibije kugiho mwibare rya Nchwezi batyo bagatembye hakashozi rero babone kugagabere byaro bitano hatari umukushorora. And we shall put an underground kind of tap. Then from there we put a pump, a solar pump, push this water through up to a 12-inch water tank. Hata barikwenda connectinga umakagao direct turebe twaronda tuta pipe C umuntu wakubasa kubana ndakuteko mukaye ahe yari kutwara nkahi. Kateshumbwa ashabira baturo kuronda makaci kwa kararebera mizaga ngo abo kubanekera bonawe cyabashakire. Umugandi abatura bo mu cyaro cya Mukabara umugombora ya Kiziramfumbo mu district ya Kikube nabo batungira miziga na Ikondo banyuma yo kumara imyaka mingi barokweje n'isamiziga bizuba hamwe n'Inyamishwa. Na Ikondeji yakozwe b'ikitungire cha East African Crude Oil Pipeline hono nabo kiro kuzakora umudumo gurije kutwara amashuta gatagiji no kurugaho yuma kuzatanga muri Tanzania. Kamba program tukatwina kubagarura izuba lyanyu twabasubura twabagamba mukamoitake ifokula kabali haitaka kasasurwa baititwe ka community twajantu abakoraki twabasabe itaka twina buchweka sanje na ubiri haburi 10 mu district ya Kikube ogwa maisi tuli kubi baitu Mukiziramfumbi eyongereza ha buchweka bona butwina mu Kikube twina buchweka kienda na ubiri haburi 10. Umukorogo nabo gwicirwa habembeze batara bamwe na bamwe obato bumwatunga ezi projects amaziba mwagatunga cyatushemeza kugira ngo hariho water committees mwamutine committee ejina nkati mukajirebera kurunje. I can authoritatively say that the water which is in that borehole is 100% clean, but if you use a dirty jerrycan, that water may reach at your home when it's contaminated. Msemereirwe muno amazi gasembeza hano. Nkanyoha tina mani gampoire ngahura nyino kusemerwa kwa mama. Gasha kwa mai kwa twachire hamwe na Ambrose Nwagaba Katoto.